FM Live. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Sabingelela abathandekayo nonke egameni lika Jesu Kristu. Sabingelela abalaleli beVOC FM egameni lenkosi. Savele ngisoleso sikhathi bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu losiholile wasigcina abazalwane wasivikela wasiphephisa. Uyasinakekela, uyasithanza egameni lika Jesu. Siyathi ukuthi akuyinto ikhwepha tethu asikho lapha kumbe ngenxa yokuhlakanipha kwethu noma ke kumbe ukuthi sinako kwekuhamba singahamba vele siya VOC sikhulume bazalwane kuningi lokungenteka endleleni but uNkulunkulu walile ngetimpilo tethu. Lamuhla we truly honor God. We give him all the praise for giving us the life that he has given us. Ngamathebula abathandekayo sibongo nesinzisiwe impilo yami bazalwane yalandelelwa nguJesu. Wayegeza ngengadi yakhe. Ngihamba ngikhululekile. Ngihamba ngidela uvalo. Ngihamba ngide kwesaba egameni lika Jesu Kristu. Ngiphila la emhlabeni kodwa impilo yami ifihliwe ezulwini. Ngihamba la emhlabeni kodwa impilo yami isetandleni takhe lomdzala wetinsuku egameni lika Jesu. Kumnanzi bazalwane ukuphila impilo yokukholwa kimi ngizakuthokozela futhi insizwa bazalwane ngiyamthanda Jesu kakhulu. Hlale ngisho ngithi ushaya ithomo yena yedwa enhlitini yami kwamanje egameni lika Jesu Kristu. Futhi lesikhwele sakhe simbi egameni lika Jesu. Sengitshela ke kumbe loyo bekungenteka kumbe egameni lekuthandaza ubukile ukuthi awugumbe bazalwane unesikhwele lo muntu lohlete enhlitweni yami manje lo nguJesu. Ngiyongibuke yena ukuthi masinyane nakusenzandweni yakhe egameni lenkosi. Ngive ngaye ukuthi ufisa kuhlathana labantu kwenhlitiyo yami Nkosi yami lokhu nje inje ikulesimo lesi. Praise the Lord. Kanjalo nje ngikhuluma nabantu abasha egameni lika Jesu ukuthi impilo yebusha lempilo yekukholwa imnanzi nawe ngabhici. Imnanzi nawe hamba uconze egameni lika Jesu. Studio bazalwane namuhla angihambi ngedwana egameni lika Jesu. Si live bazalwane. So please do tell anyone that you can tell. Share to anyone you can share. Good to see live on VOC FM egameni lika Jesu Kristu. Na Facebook bazalwane si live egameni lenkosi. Na ungena Facebook Shembabane Assembly of God. You will catch us live. Takhona ukuthi usilalele uphindze usibukele egameni lika Jesu Kristu. Izinto ekusakade abazalwane angihambi ngedwana sengishido. The apostle is with me egameni lika Jesu Kristu. Ngihamba naye futhi umfundisi ngihambulela aceleni kwami inceke kaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Ngidabaniketa abazalwane thushana nje umsuthu azivusele egameni lika Jesu Kristu. Siyathi ukuthi uNkulunkulu umthumile umsebenzi lomkhulu wekuhambisa ivangeli njengoba asithumile sonke. Siyambona ke naye umsebenzi uNkulunkulu akamendisa wona lapha kulegangada bombabane nje lapha kubomawalala bomangwaneni bayamata umsuthu. He is very eager to share the gospel with everyone and bring them to Jesus. Ngicela umsuthu kumniketa babe kumbungakhuthata nalo hlele ekhaya lothi mine lento yekushumayela namathebula ngathi nebantu bayo ngoba khona nomoya loyo kumakholwa kuthiwa hawu mina lento yekushumayela namathebula nebantu bayo mina ngisizele nje ukuthi ngiyezulwini nje egameni lika Jesu. Ngicela wena msuthu uvusele babe khona kumbe nekusikhuthathela abazalwane kusho nje ukuthi lo msebenzi lo langewethu sonke tisimti mhlophe choda ngetisebenzi. Ngiyathatha iverse pray to the Lord of the harvest to send forth laborers egameni lika Jesu Kristu. Kumnanzi ke kusebenza ensimini yakini because we are working in our Father's kingdom. We are not just slaves or servants but we work as sons, and that attitude changes everything. Msuthu samukela baba ngicela umvusele umlaleli ukhole naye ukuthi umethulele ubufakazi bakho kasolo. Siyabonga mathebula kunjalo ngibabe ngihambulele umntwana kaNkulunkulu. Praise God. Ngibabe JT ngihambule walapha eMangwaneni M4. Amen.
ngingumntwana kaNkulunkulu engisindisiwe ngeke ngavela ngalinye ilanga khona la Jesus. ngaveta ukuthi Jesu sitholana kuphi naye Yes. ngaveta ukuthi Jesu sitholana naye lapha kumathapha ejele ngiboshiwe lapha ngiyadonsa sigwebo njengoba bengishite ukuthi bengithatha lokwetimoto nje Jesus. sebangigwebile ke nase itawuphela isentence yami Jesu wavela empilweni yami My God. watibonakalisa kimi ngamemukela inkosi nemsindisi wempilo yami uyabusa impilo yami My God. the same way la kwenda kimi angikhona ukuthula uma ngibona abantu ukuthi naba abantu ngoba Paul uyaveta lapha encwadini yabaseRoma ukuthi kuyabonakala la kaNkulunkulu luyemvula luyehla livele ezulwini luta kubantu labangemesabi uNkulunkulu labaguqulela iqiniso bathi ngemanga bathi emanga bathi iqiniso Sure. ayiphathi kahle ke lenzaba yekubona abodzadzewethu nabomnakethu bahamba bayekufeni kwaphakathi asachaza nje mathebula lapha kubomva kwelitshe nje bomanganganeni bonkwalini kulamalanga sigijima khona Oh Jesus. kuyahlaleka abantu abakethu labo Jesu uyagcinana uyagcinana Jesu ngoba uthi lapha ku John chapter 15 hlalani kimi nami ngigcina lokuhlala kuye akusho ukuthi lesimo simnanzi ngaso sonke isikhathi Yes, sir. nawubuka ngemehlo engqondo ubone ukuthi kude kubhobokela kale kopha ngihlale kuye kuze kubhoboke lokubhoboka ikhona inkosi yasezulwini Amen. ikhona ukusita nawe mfowethu nawe dzadzewethu yangisita nami ngilahlekile Jesus. ungangithola nje lapha emangwaneni lapha emva kwelitshe siyahlangana lapha kaMaseko ekhabo mZambia sine homestay khona ngabo lesithathu nangalesihlanu Amen. emanganganeni ngalesibili nangalesihlanu lapha kababa emavuso kaMakulamasuku Amen. sikhuluma tona letindzaba taJesu Amen. angayilamulela neyakho impilo wayilamulela neyami Praise the Lord. kuyaphileka impumelelo ikhona impumelelo akusiko lokuthi impumelelo ngoba unemoto unempumelelo ngoba unendlu enkulu but lokuthi unebudlelwane naNkulunkulu ngiyo lempumelelo lokungabi nebutha naNkulunkulu lengathi nje nihamba mangifakaza lokho nje mhlobo wami ukuthi ngilothanziwe waNkulunkulu Praise the Lord. utvulile tandla Hallelujah. sonzela buya ube nesivumelane naNkulunkulu indlela ivulile ngaJesu Kristu inkosi yemsinibusise Praise the Lord. amen Hallelujah. Sengehlile ukuba ngikwephule egameni lika Jesu lihlelo leli bazalwa leli lethela imbabane Assembly of God. Jesu la afika empilweni yemuntu uyabephula, Jesu afika empilweni yemuntu uyabakhulula. Nabu ufakazi sovele udivele egameni lika Jesu. Nami bengacela ukuthi give Jesus a chance with your life egameni lika Jesu. Ngento kasokuzamile okuningi lokungazanywa. Ngiyacela Jesu Nkosi yami umnikeze lithuba egameni lika Jesu. Apostle, welcome baba egameni lika Jesu Kristu. Umphoseli bazane ulive edition kusakade namuhla kade sakugcina umfundisi nebalaleli bese bangibhalela lapha uthi sajabula mathebo yakukuva kodwa siyafuna kumuva umfundisi wethu egameni lika Jesu. Bazalane namhla ngitenaye egameni lika Jesu umfundisi kuningi inkosi umsebenzi waJesu la kawendako. But today he made time to be with us. Egameni lika Jesu, we welcome you, man of God. Ngicela babe uvusele balaleli imfundiso basasengena evini laNkulunkulu. Siyabonga kakhulu umkholo, sibonge kakhulu nakumsuthu ubeka emavi ekukhuthata libandla ikakhulu bazalwane labaphendukile. Ngivamisa kubeka lenzaba ukuthi labaphendukile ngaloku ukuthi mawubuka indlela yekushunyayelwa kwelivangeli la ku New Testament kumemeta kwaJesu abethi phendukani, kumemeta kwaJohane ahambe embili kwaJesu abethi phendukani, kumemeta kwebapostoli mabacala bavula umlomo kwehle moya ku chapter 2 kuzenzo ubuta lamadoda ukuthi pho singenda njani. Oh God. Bathi bo Petro phendukani ezonweni zenu nibhabhadiswe. Jesus.
lendzaba yelivangeli la Jesu iemphasize indzaba yekuphenduka. So ke siyajabula kakhulu masiva such a testimony My God. from Kasolo. Jesus. Ngiyacela ke ukuthi sibuke livi la uNkulunkulu encwadzini ya Luka chapter 24 ngemavesi mhlambe lambalwa singakathandazi. Praise the Lord. Luke chapter 24 reading from verse number 1 Luke 24, verse 1 kuya ku7. to 7. Excuse me. Ekuseni kuselvivi ngesondo. Lilanga lekuqala evikini. Bafati baya ethuneni baphethe emakha labe bawalungisile. Bakhanza litshe. Ligicitelwe eceleni kwemnyango welithuna. Kodwa bathi nabangena ekhathi abazange basikhanze sidumbu senkosi Jesu. Bema bangacondzisisi kahle ngalokho. Bathi bethuka kwase kuma eceleni kwabo emadlozi lamabili embethe tingubo letikhadimlako. Ngesaba lokukhulu labafati bakhothama. Amadlozi ase athi kubo, nimfunelani lo Pilako kulabafile na? Akekho lapha. Sewuvukile. Khumbulani ukuthi wathini kini ngesikhathi aseseGalile nakathi Ndodzana yemuntu kufanele inikelwe etandleni tetoni ibethelwe esiphambanweni bese yavuswa ngelilanga lesithathu. Amen. Babelongcwele gameni la Jesu Kristu. Hallelujah. Livi lakho Nkosi linemandla. Lord, Tikhona tincwadzi letibhaliwe ngenhlakanipho your inspiration. nangebuciko lobuphakeme. Kepha angeke tilinganiswe nelivi lakho Oh, God. uNkulunkulu. Lenda umehluko, lenda inguquko, liguqula impilo yemuntu Yes, Lord. ibe ngulenye, Mighty God. liletha kuphila nalalithemba lingekho khona. Siyabonga ngosenzambama silemukela ngekukholwa egameni la Jesu Kristu. Amen. Amen. Ndomemetela kusihlwa nimfunelani lophilako kulabafile. Lala sifunza khona indzaba lebeka kuvuka kwa Jesu. Angisho kwekuthi Jesu sigaba sekuba inkosi akasikhankanyelanga, Sure. azanga mobilize bantu abazame ngetinkwa abathembise tintfo letitsite. Kepha Jesu wacale wenda konke lokuhle bantfu labakholwa nguye bakhanza sente waqedza. Akusakabhekeki ukuthi kube khona lokusha la kwendako ngoba konke lokucondzene nalempilo yebuKristu ukwende waqedza. Makabhala Petros uthi tonke tipho taNkulunkulu leticondzene nalempilo lensha lasinike yona Sure. uNkulunkulu vele usinikile. Kusho ukuthi Jesu bukhosi uqale wenda yonke inkonzo leyenda kwekuthi aqualify kuba inkosi without any competitor. My God. Angisho kwekuthi ngalesinye isikhathi bantfu labalandzelwako nebaqambi betinkholo tsite labalandzelwako kuyenteka ukuthi uve bantfu mabakhuluma bathi lena inkholo yasibanibani, lena inkholo yasibanibani, lena inkholo ya Jesu. Oh, Nkosi yami. Angisho mlaleli kusihlwa ulalele. Lapha asiketi kutomemetela ngenkholo ya Kristu. Yeah.
Stomemetela ngempilo lensha uKristu. My God. Laba labanye labacambe tinkholo bangehlulile ngoba solo bangene lapha ethuneni abakavuki. Jesu, Jesu, Jesu. Manje ngeke umfune Jesu la esicukwini sebantfu labafa bangavuki. Yeah. Ngeke Jesu umfune kuleti nkholo letikhona emhlabeni letigcwele tilandzelwa letacanjwa ngemadodza langene ethuneni angaphumi. Yeah. Jesu yena yedwa uvukile. Hallelujah. Letingelosi timemetela kulabafati lebebaye ethuneni bathi bayogcoba noma bayogcobisa sidumbu sa Jesu ngemakha athi lamadodza asezulwini nimfunelani lophilako kulabafile. My God. Ngiko indzaba yalaba labaphendukile bangabe basangenelela tindzaba talaba phansi Yeah. ngoba ngeke uthi uthole mbamba livangeli la Jesu utholakala uyingayinga emathuneni. Kunjalo. Lo Jesu uvukile Yaphila. akatholakali kulabafile. My God. Futhi lenkulumo lekwedukisa lethi laba labafile badute naNkulunkulu kusikhulumela. Inkulumo yebantfu labangamati uNkulunkulu, inkulumo yebantfu labedukiswe nguSathane labadzinga kuphenduka bamukele nalivangeli leNkosi Jesu lovukile ekufeni. Hallelujah. Jesu kuvuka kwakhe ekufeni liBhayibheli lichaza ukuthi wabonakala thathwa lifu enyuka. Jesus. Kusho ukuthi indzaba yalaba phansi nalaba semathuneni ayihlangani nendzaba yaJesu. Jesu intfo layenda ukuthi wanqoba emandla ekufa. Umtimba wakhe Jesu wavuka nawe ethuneni. Bafunzi bakhe labangabatako njengabo Thomas wabanika lithuba lekuthi babone lapho bekungene tipikili khona. My God. IBhayibheli lithi wase uthathwa lifu uyenyuka after 40 days atibonakalise kulabo labe bamlandzela. Sure. Ndo umemetela ukuthi umfunelani lophilako Love of faith. kulabafile. Sure. Uma uthi wena ungumlandzeli waJesu ngeke utholakale uhlanganyela nalaba sakhonda labafile. Bakhonda labasemathuneni, My God. bakhonda emadimoni labitwa ngemadloti ngoba kahle kahle umuntu angafa. IBhayibheli lithi ude sabelo kulaba labaphilako. Yeah. Kepha into leyendekako kunemadimoni lathatha lesimo salomuntu asaphila asishuthe bese atekuvetela lokho ngesikhathi ulele ebusuku ubone ngathi ukhuluma namkhulu wakho, Yeah. ukhuluma tintfo nawe. Kanti iBhayibheli leli lesilifundzako lelikhuluma ngekuthi umhlaba nekugcwala kwawo kwasimakathi. Lelikhuluma ngekuthi lo nkulunkulu wadala izulu nemhlaba. Yes, sir. Yeah. Lithi kwake kwaba khona emadodza lamabili, lelenye isicebi lelenye ingulazaro. Kuthiwa lamadodza omabili efikelwa kufa. Masafikelwe kufa iBhayibheli lithi kwabonakala Lazaro asesifubeni saAbraham. Yes, Lord. Kwase kubonakala lesicebi sisha emlilweni. Sacela ukuthi akumane kuthunyelwe Lazaro ate umane enye nje umuno Yeah. aphotise kusha kwaso. God. Kwathiwa hayi lo ngalapho ngesheya lo ngalapha akuhlanganwa. Sure. Le ndodza ivakala icela ithi
akumane kuthunyelwe umuntu emhlabeni kulabafile ayotshela bomnakabo ukuthi abangedi kulendlela lebekayihamba. Yeah. Impendulo yathi laba labasemhlabeni batawuva bona labo labashumayelako boMose emhlabeni. Yeah. Kusho ukuthi ngalamanye amagama umuntu angendlula emhlabeni akavunyelwa kubuya kulabaphilako. That's right. Kepha emadimoni ayakhona kuthatha sithombe semuntu lophilako bese angendlula emhlabeni ayabuya kulabaphilako athi uthi mkhulu wakho hlaba inkomo. Asho nale nkomo mhlambe akayishina la sibayeni akuhluphekise wehle Oh, wenyuka. Jesus. Ufunelani lokuphilako kulabafile. Sure. Jesu lesimmemetelako uvukile ekufeni. My God. Akabhadalisi muntu lutho futhi akafuni nenkukhu lemhlophe noma lebovu. Okay. Akafuni kwambuti lemhlophe noma lebovu. Yeah. Uthi yena utakuye ngenhlitiyo lekholwako ukuthi wafa afela tono takho wavuka ekufeni. Emandla alelivangeli lesilimemetelako lokuvuka kwaJesu ekufeni. Ngoba bonke labacambeta inkolo bafile Yeah. njengoba na Jesu naye wafa. Kepha bona inkinga solo basemathuneni kuze kube namhlanje. Kodwa uJesu wavuka ngelusuku lwesithathu. Laba labacambeta inkolo bemele lusuku lwekuvuswa kwebantu bonke. Noma ke kuvuka kuhlukene kabili. Laba labakholwa nguJesu batawuvuka kuqala. Bathi kusalasala laba labangakholwanga nguJesu. Yeah. Bavuswe muva, bavuselwe kulahlwa kwaphakathe. Ndomemetela mlaleli kwekuthi asingayengani. Indzaba yelivangeli laJesu ayihlanganiswa naletinye tintfo tethu. Tikhona tintfo tethu lesitsandzako ngalesinye isikhathi size sisho sithi livangeli laJesu lebelumbi. Ah. Ubone kwekuthi kukhuluma umuntu lodukiswe nguSathane. Ngoba livangeli laNkulunkulu alisilo lebelumbi. Nedi kuthi uNkulunkulu wathumela bona baliletha la ngakithi. Hayi ukuthi labo kube belabo ngabe umhlaba ungcono namhlanje. Ngabe sime emhlabeni simnanzi. Kepha lokuthi ubone kunedungutela nekulwa lokungapheli kwentiwa ngibona labo belumbi ngilokuthi nabo alisilo labo badzinga kuphenduka njengathi sonke. Funelani lophilako kulabafile. Lalela uma ufuna kusitakala suka lapha ekuphuthateni tintfo letingekho. Labo make kuthiwa bamangala mabangena ethuneni bakhanza sidumbu singekho. Bathi ngalesikhathi bamangele letingelosi taNkulunkulu tathi anikhumbuli yini lakusho eGalile. Yeah. Lalela usho tingelosi tiyeva losishumayela nje la. Nawe takukhumbuta ngesikhathi sekwehlulela Yeah. kwekuthi watshelwa ngelivangeli wala. Waqhubeka waphenya kulabafile ufuna into lengekho. Bekungcono utinikele enkosini yenkhatimulo. Bekungcono uphendukele kuJesu angeke akubute ukuthi uvelaphi. Uthi Jesu lotako kimi ngeke ngimlahlele ngaphandle. Akahlanganiswa. Tonke tintfo letinye lesitentako nalesitetsembile ekugcineni tiyasala. Kepha indzaba yelivangeli indzaba yenguna phakade. Yona imile kuze kube phakathe. Futhi yona ikunika kuthula ngaphakathe emphefumulweni ungakwesabi kufa. Noma abantu bangathi gijima uthole liche emfuleni Yeah. logijimako ulilengise embhedzeni ungathi ukufa awukulaleli lokho ngoba uyati kwekuthi kufa
kwanqotshwa My God. ngoba lona lomkholwako nalomlandzelako Sure. waphuma ethuneni Sure. imivalo yonke wayephula Sure. asithandaze emlaleli Hallelujah. kungendeka nawe ufuna uyaphutsata lapha nalapha awukwati lokungiko ukuthi ngikuphi kepha ikhona inkosi yenkhatimulo leyanqoba emandla ekufa ikhona inkosi yenkhatimulo leyavuka ekufeni ngiyacela ukuthi sithandaze enhlitweni yakho umvulele uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu thethelela tono tami ngiphendukela kuwe ngishiya tonke tindlela tami tekungalungi ngiphendukela endleleni leliciniso yelivangeli leliphilayo asithandaze babe longcwele egameni laJesu siyabonga ukuthi Nkosi wasivulela indlela uthitela bathe basaphila bakholwa nguJesu noma bangafa batawuphila laba labathe baphila bakholwa nguJesu uthe wena ukuvuka nekuphila Yeah. asesabi lutho ngobe siyathi ukuthi kufa wakunqoba sathane wamthela ngelihlazo Hallelujah. babe wethu lo ingcwele siyathandaza Hallelujah. indzaba yekufa nekuvuka kwaJesu yende ivakale kumlaleli ikakhulu lona longazange atinikele kuwe Hallelujah. wende kuqaqe ukuthi ikhona inthethelelo Hallelujah. yetono kuKristu siyabonga babe sikunika lidumo sibusiso sakho asehlele emaswatini nakubo bonke labeva lomsakato ngegama likaJesu Kristu amen Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabonga mfundisi. Thank you for such a word. Egameni likaJesu Kristu. Mlaleli, we serve a risen God. We serve a risen Lord. Esimthandazayo esimkholwayo thina wavuka wanqoba lithuna. Mhlabelele uthi there is an empty grave to prove. Egameni likaJesu Kristu. Noma ungayakhona manje. Li-empty egameni likaJesu Kristu. Sebalidecorate nje baletha umhlobiso kuze bonke batawubuya batobona lobufakazi ukuthi nembala wavuka egameni likaJesu. Simemetele bazalwane esiphuthumayo egameni likaJesu. Kusemba abanye Assemblies of God bathandekayo lapha esandla egameni likaJesu Kristu Scott. Uyahlanganyelwa abazalwane. Uyakhondwa uNkulunkulu wethu imanga wenta imanga liso futhi phakathi kwethu egameni likaJesu Kristu. Sunday nga-8 ikhona inkonzo yesingisi bazalwane nga-9:30 iyaphuma egameni likaJesu. Yakhona abazalwane khululeka bahambe bayowenda idzingo lesikhoya noma leminye imisebenzi lesuke ibamele egameni likaJesu. Nga-10:30 ingene inkonzo yesiswati bazalwane nga-1 bese yaphuma la egameni likaJesu Kristu. This weekend bazalwane kunengqungquthela abantu abasha bonke live lonke la kaNgwane egameni likaJesu Kristu. Siyathi bazalwane ukuthi weekend ye-youth quarterly lena egameni likaJesu Kristu. Onke ema-region egameni lenkosi ngiyacela nawe la ngabe khona nalo khona kaze ufisile ukuthi uye buya sitawuthandaza sitayikhonda inkosi egameni likaJesu Kristu. Kube bezohlala endlini kule weekend bantu labasha kanti le weekend ilungiselelethile egameni likaJesu Kristu. Nathi-ke siyabe sapha eBhunya Assemblies of God bazalwane siyanimema nonke egameni likaJesu Kristu. Sabe kudliwa lo muntu omdala nesiko lakhona kwasho lo mfundisi womngane wami wathi sidla lo muntu omdala ngesiko lakhona. Young people, this weekend is for you. Please make sure you join us in the name of Jesus Christ. Ka Facebook, please like our page egameni likaJesu Kristu. Ka YouTube, please subscribe bazalwane. Nazimbabane Assembly of God, please subscribe on YouTube egameni likaJesu Kristu. We want to get closer to you. Siyafuna kwathi ukuthi uNkulunkulu kwendelani nekuthi thina silibandla singakusitangana nasikubambise edidongweni takho takamoya lonato egameni likaJesu Kristu. Mfundisi 30 seconds nje babe sokhululeka umlaleli kumbuhlele ekhaya ukuthi ngiyathinga ukuthi ngikhulume nempostoli ngabe ngingamtholaphi
ngiyacela ukuthi umfundisi angiluleke, ngiyacela ukuthi umfundisi angithandazise, kumbe senginsizwa ngilungisela kushada. Inkosi ngiyafuna ukuthi salingisida la mfundisi gulela angisitangani. Kumnika inombolo yakho babe nekuthi ke e-office kumbe utholakala nini. Sebajwayele ma 1-on-1 bazalwane, sebayabasaba abafundisi ukuthi kumele uphathe imvu na utobona umfundisi noma ke tinkukhu angathi ta la utobona inceka ngoNkulunkulu kumbe kwaba kummema umzalwane mfundisi lovile nje ukuthi where can he find you for assistance and for prayer egameni likaJesu bese siyavalelisa egameni lenkosi. Inombolo longashaya kuyo 7607 1828 7607 1828 noma 7961 1230 7961 1230. Sinombolo temposto lento bazalwane nandi mtsikanda mthola khona thina nawe sizosibonana next week, same time same place on Views